Hasanatu ya bin kan kone amarya Alhaji Mamur ne arwani ango Habi hawi na ma amarya sami yona inde ma dan gamyala de ma amarya fu bilari don sayo ma gambar kuma Alhaji Mamudu dun gido ma gamoyi andi darja mada hande bonyala de bangal be watti ma amarya Hasanatu sannu ya bin wala ba ma amarya kamalaji ma budu goro kuma hodo sai on gamoyi de lari de hayya 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 berde lari berde hayya hayya mutayalaji ma muri de Hasana fodo biya Hasana hande ya bin wani amarya de bon Alhaji Mamun Hasanatu do yidima nanu berende ma ko je ma ko ga on mi do viyama ango wayli to alara de poma da do yiyama nanu yide gonga banni Hasanatu do yidima habi yona mo amarya fumala ango be ma ngam jama da be abe jamma mo amarya nanu yide Hasanatu hayya 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 de Alhaji Mamu hayya 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 wala ba ma hama ko wala hokki mada biya Hasana hande ya bi wani amarya da kun Alhaji Mamun hande be ya bi tegal da zure Alhaji Abdullahi ga wadire baba ango Allah ya fe hokki sare janna kada ango sannu lale haja salamatu on hamisilmina hamada mi yoni da daido mi yoni da daido mi homni ma ko baba amarya sannu ma dottijo ya Alhaji Umaru Allah sai na ma da baba mi wadi lima barka mi homni ma kududa dada amarya sannu da ne jola ba berne mi homni ma da sannu arfo hada da am on hajai jatu da ma wallahi halama on wala ba ma mi angi ai dole am milela ya dikko mala ango mi homni mon kududa to hajja su molale an fu mi joni mada to hajja dadda sannu an fu mi lele mada to hajja Rashidatu